na this year ya one more Obuasi be 4,000 de ne ya de one more afa pomotete more ahwe one more prostate ya mema no na fe kokrometo no fo mu nso one more ye bi e wo sanso Obuasi mensimo e wa santemantemo. Any papa say empem N90 any one more anya free health screening ni e the final form kukramo sanso ena prostate ni ewo sanso no ewo Obuasi municipality ni mu ewa santimantam no emo na we na odwumadi orhyehyɛ so Adom Kasee amane buni Isaac no menyoku piase ena gender ena fi social development superintendent Mavis nana ya chi ene twetwenkomo kyerese botai wodisi woni so no se ka obe screening nipa empem enum nanso ene empem N9 wotimi screening wono no wonani asopa ene wonu ma wo hu ani mabako mienu ewo ho no ntempa wetimi ahwe no aso ano e de ama won. Afi 2025 ye target a see any so for the health month apomudin bosumi a etosudui ye hwese betimi areche enipa 5,000 enhwehwemu po enhu de ma sa cancer na kokramyawe eba do omo attribute to some health lifestyle kakra ye betimi ayaboa ama apomudin ehun sema efasa kokramyawe hu no etimi etumpon na etugina no eno na ye beguso na yaye se de be ya Obuasi betumpon kro entimi ntumpon se yare ate ewo mu a eno nti na yeguso edisa adwuma we eho no manfo bia wonom so enya screening so mfaso ene yamane boni twetwenkomo wona mode nsem wese etudwa and o ma beboa yen efa prostate ni breast cancer ho ye do ma se pa say you ye ntanhu ye mema no so ye kosusu ma ba ye nkosumu se de anya bofruit bia ye mia no ye nsomu boko because ade no nyame abode usum boko a be say yes agro no ebeko kama okonya se sa breast cancer no na say de no hospital wa na obebo ho ka on be check here fire breast cancer ho